Rajan Somoshi, Manager, Airport Authority of India. Kapangmi Kashong, Manager, SPI ukhrul Branch. Ramzik Likam, Assistant Engineer, MSP, DCL ukhrul. Dr. Star Ruling, Assistant Professor, FGI, CAS, Hanbang. Paningmi Likam, Deputy Manager, SPI ukhrul Branch. Red Lepi Likam, Guest Officer, ukhrul Branch. Yarita Shingnai Sui, BSNL Telecom Officer, Lungmi Likam. Prem Likam, retired Additional Chief Engineer, PWD. Natumnala abang hilay tilaya ka ang sinhi kuhimilo. Adam mazakbay mashamra sadala shinkura tilaya ka organizing shongay na legishi bang sin pyongay kang ranay tilaya kakakuhimilo. Prem Likam, retired Additional Chief Engineer, PWD. Yarin abang banglaga nagkakapiyamisay at ang bang sinti kakwitaran. Kakatumali, Taimi Bay R. Shinlai, Principal, SCHSS. John Jui Kayi, Feminine Miss India, Manipur 2024. Kakaneli Eastern Line Fashion Designer. Kakatumali, Taimi Bay R. Shinlai, Principal, Alice Christian Higher Secondary School. Italy, Mazui Team Karesada Nobot Kai Brobrider, Kakaneli Pearson Shamsung, Gagatumali, Perjam Shang Jipang, Kamateli Ormidon El Shimei. Judges, Miss Luira Contest with Judges, Chan Chui Kai, Feminine Miss India Manipur 2024. The Canadian Eastern Line Zamik Fashion Designer. Eastern Line Zamik Fashion Designer. Gagatumali, Taimi Bay R. Shinglai, Principal Alice Christian Higher Secondary School. Nishlagre Shuiko Gadmir Swara Samuel L. Shimrili, Ara Shuika Kane presentation ni Shui Kanmine Sorin Ruguina Kangaran Mirano, Shuiko Kanmine Sorin Ruguina Kangaran Mirano. Special Invaders Karesada Akui L. Shimri, DGM and MSP TCL ukhrul. Akui L. Shimri, DGM MSP TCL ukhrul.
Gakhaneli Chermishan ASP. Gakatamali Raime Changmei STC ukhrul. Gakatumni Hanyo Rungsung STC ukhrul. Kapangali Ungram Khan Rumtao Commercial Pilot. Katrukli Vauman Rumtao Commercial Pilot. To Italy, Manager SPI ukhrul Branch. To Italy, Ramzik Blikam, Assistant Engineer, MSP DCL ukhrul. To Italy, Dr. Star Roland, Assistant Professor FGI CAS Handbang. To Italy, Haning Blikam, Deputy Manager SPI ukhrul Branch. Red Lady Lucam, Cash Officer ukhrul Branch. Yarita Shinasui, BSNL Telecom Officer. Dongmi Lucam. Prem Lucam. Masudi Tim, Karizada Norbert Kayi Proprietor. Norbert Kayi. Pearson Shatsung. Pearson Shatsung. Yarina Bang Bangladesh Nagak Piamise. Pearson Shatsung. To Italy. Horjim Shang Japan. Horjim Shang Japan. To Italy, Ormidon El Shimri. Ormidon El Shimri. Ajui Mandir, Yuri Gajri. Yarina, Atuna Bang Sinti Kakwitaran, Bang Banglagai Nagakapamise. Yuri Gajri. Kala Ajui Ari Mayawi special appearance. Karizada Shimringa Mohoram. Chimringam Horam. Winso Chamroy. Oshim. Bamre P. Luikam. Winso Chamroy. Mr. Oshim. Bamre P. Luikam. Todribam Japan. Todribam Japan. Todribam Japan. Second runner-up, Punpun God Dalan. Todribam Japan.
Second runner-up, Hanpun Got Talent Season 5. Thought Mating Ram Turnal. Zaisen Dance Studio winner, Hanpun Got Talent Season 5. Mayung PA, Lungjan La first. Mayung PA. Juitili Kangajang Siasa Mikik Pastor Jibem Mishaiza STA Church. Pastor Jibem Mishaiza STA Church. Nishlagare Shui Kanmene Sorin Ruguli Yaruina Bang Bamlakaina Akshta Pemadi should say. Shui speechy, Shui Jifke immediately Sobemna relaying Atom go Pimirido. Natum Saikori, Crystal in me, Pun Rui, in the past around me. They make up the hitting and ink of the saga, the sack was the sheep was what me today. Array in a hitting England money. You could do a gun and indeed Ginny. Musaka the top of Leogita, a bumping right here as the tower, Juana, going Matuna in a hitting Ninda Crane. Grand yes, I made a program committee being running she made a ray. Anyway, I'm running Yahiva. It's the one. We let Juana. Kumata in the Hangai Java. Kumata, however, the Rawi have my take this talk meaning. Juana. Kumata, the Tumtai Corona. Kumata committee, the Rawi Bank that they going some sacro, he Hangai. Tell now my teacher. Understand psychology. All the best he hang the guy and okay. And now was other organizing committee, Banglan Sangai, English Banglan.
Ning share issue is speech kami sopen lara lang na razang media ituli dublagar na raksasang media na panglan na sa ni chuba na ning share Katishan Lyric and Miss Lyric contest first round group highway chili open half marathon first Chunpun Lyric marathon 2025 hi prize yaw mira jaina chili quick highway jina ready ka sa mi ai salo atam chang khwai chui prize quick jibin jina ready ka sa mi ai salo ni shlater Alright, to my program here, Miss Lyric contest, hoping by the way, actually host any. Whereas other Miss Worley John AS, Kala Katkanili, Mr. Sorancho Kasar, Nadine Adam Himiere, Nadina, Ara Station Kakwimiono. Here is I go to the Worley John AS, I know. Sorancho Kasar, Anila welcome up with other Bang Panglaga, Anila welcome Sasada Bang Femise. Station the new winner. Miss Lyric contest we host Kani Warlajan is Aina Sorancho Kasar, our station and limit lay and in a station Kakwimilo. Hello. Apa kos ya? Dari mering balik. Hello, ukhrul. Hello, unpunau. Aji miss kabangki kejili, razang gai na thum gedong li. Iwi side na kala organizing kabigi side na. Apology. Sad lay. Atam jadam sing thei du gidai du mai khion da wei ja. Na thum na sikla la. Kya kasi ka po mili na thum na. Razang mi dak lai na thum ling shina ko ji du mai. Organizing committee kala miss unpun lai rui. Sai chong na hang mi lai. Bring pa ma sa mi lo. How pu go say. Ile jung de mum tim right. Actually 2025 we la yan hili. Audition matik chala in sai laga adam sang laga grooming sa laga na thum yarili mik ne yam sak laga da last year go hina ngalang yan gi jine jena atumang lam shok pai do gida asi boss ini lei lei jena itham yari zai ro control laga Bang you would go host Miss Oli John, Asian really welcome Sabuzay. Larry up on talk say. Mình Pali Clay. Mình ăn giấc mơ thi đâm nè, con anh sáng ngày mình Pali Clay.
Thank you, Amazon Shop, for the introduction. This night we can introduce that meeting, right? I really, you will go host some in the play. I mean, sorry, Jamila. Could you introduce something? He got a new talent, the Ariba Sutbang the community, but it's not just that. He have Ari in English, cover, listen to me, and Dalaga, Thailand Makalay media, the lake of Anna, Jonga Pums the Lego. He, last Saturday night, he was the winner of Hunpun Lumchanla competition for 3 consecutive years. Abasa Primilo, deeply rooted in the culture. He was the winner of Howla competition for another 3 consecutive years. Abasa Primilo. Rooted in the culture, it will flute competition in the year 2018. The competition we winner Sangapangme flute competition. The Yarsho next to me, he knows how to play a flute. Ladies, please make some noise. Thank you. Next day, I'm really sorry for joining me on the stage. Thank you so much. Now, my co-host is something else. Here we go, host here. Manipur University PhD scholar, Sarla Kine. Jili lang may social activities leading sang lakai sinal kane. Naka Women Union we are in Culture Secretary. Tangkol sinal long we Chonwai co-convener. Kala jili lang may tangkol kitam na long. Thankful kadam na long info we Vice President la sadal kling. Chinam chimang hang mo siya lui je. Jenny na yung may kaya chasang lo kay. Awi wa ana ina aling hanje na mahang ay jo din na. Kat iling hambul ka. Ahik bala kay di yaro ina to minutes. Hey kay. Zog daw. Thankful chinaw ing Chile. Last root level football we T licensing high Shino Akane. Kala Chili Long may tribal Shino in Jali Badminton League National Umpire title Sambang Kahai Shino. Bye in the young. Bye in the now was other in the last night. Now Sada Himahangam Sakwai 2022 Miss Hunpun Rirui title Sambangaya Like the Gasala You are going on the show. Now Sada 2022 Miss Hunpun Rirui Peter with a brain Miss Wally John and Simray Actually, round the only Mr. Bangiji is all with her. Now I know Pokiji here as a kind of Pokiji in one Takna Lumsanora Jovida opening at Canile clear remake up the Chimarang Laka in a Ilko Hosley Atomic. Thank you so much. I think that was flattery introduction, but thank you, that was nice to hear. I don't know whether that's true or not. However, once again, good evening, ladies and gentlemen. We're so thrilled to have all of you with us tonight, and tonight we celebrate beauty, grace, talent. We have to, we will be witnessing it all unfold. Tonight tonight we celebrate grace, talent, and culture as well, as our incredible contestants take the stage to compete for the coveted title of Miss Hunpun Luira 2025. Thank you all for being here to support these amazing women who have worked so hard to get to this point. Their journey has been filled with dedication, passion, and resilience, and tonight we're here to witness it all unfold. I would also like to extend a warm and hearty welcome to
to all the distinguished guests among the audience, your presence makes it even more special. Also, I would like to extend a very warm and special welcome to everyone joining us online. Thank you, your support means a lot to our contestants and everyone involved in bringing this pageant to life. Stay tuned, we will be bringing up with so many exciting programs and performance for you tonight, and I hope all of you are excited as we are tonight. Are you ready for the show tonight? Are you ready? I don't think you are so excited as we are. Are you ready and are you excited? That is so much better. We event active performance kajunga excited. Sana kay performance kajunga line up sana late lego. Not just a beauty contest. Bang maning koka. I really issue me artists. Aya God telling me magazang plus aya achontang luira night and one magazang we artist kajunga late lego Jena. Stay tuned because the night is just about to begin. All right. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Yung PA. Pun Lumchanla, winner 2025. Mr. Yung Li actually Yaris Corner. Bangapelaga welcome Sase for his Yari sounds is somewhere naka rag legend natum na malung fatum sa melo 5 minutes mang ashi hili krino ni ron jeda with hangar legend chi fixa ko yo with channel natum form ka sam sa melo. The night is still young. Hello Yari.
Hello, 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 hello. Technical week jo problem lấy đây này. Một số nó pin nó không lấy sao đâu. Cái xin hi sốc mà man sao đấy. Crowd one phalang này để. Giờ. Đi cầm đây. Mà huế để siêu program hình tiêu cơ. Thì sai đó. Tiêu của hình này. Kéo mi sẽ thành là nữa. Crowd vam thalai ne de giờ mình phun đuôi rồi sai đó phần sẵn xa sẽ lại trái đấy chỉ sang ai cũng xem mắt nhìn mình đi thấy lắm nãy rồi thấy rồi good Alhamdulillah bắt phula ai bắt lên này bắt vào cái rồi siêu technical program kéo khởi đã chịu vắng này thì just mình sáng lúc tập bấm được lấy sáng này program works hop over siêu technical problem kéo lấy được gì này cái rồi phần sẵn sao sẽ thật là cho cái sắp bánh này đừng ta là cái gì thì phải sao vậy 네 시간네 예 먼저 이거 왠지 빠는 거를 빼.
Ari cham hi tamang nai dang la how ya chakila mi thai pai la bam da lewo like right ko chi thai ni nau pe sangring am es cho light for chami guys this time again no we ko ni na na ni chang chi thai khai sa kai sao chỗ này cái gì ha ist ich will es ihr live date night nó lụ chúng sai cái tà na ta bấm rồi cái đó yêu hi camera chào lắm mà mình đấy phone sai đó mất hay rồi nè cả chị chị này đi bấm được hay bị thì là cái hiền rồi chị simsalu lại là khó lắc cái mà sao mà thế chứ 막 sang 세레드 다들 너무 스테이프 있네. 이거 오죠.
azuwe luira Miss Khayang Hiva Miss Yangi ji side Yarno Yarono na chung made leko Kashim Sabai Mko here Nala now being he chung Murad Lane as a he Yarono na chung made lay Nutum na Pio made the song eh Kawaga si de yaro no ma ngai da na thumai ga phning lam sam mir labam da lai hi 샤이에 느낌 나 이리야 비싼 게 있는데 뭔가 좀 예쁘던데 뭐야 여기 동안 이거 좋네 나 capire na bom no insamige 좀 클립을 많이 씹어 아 Okay, okay, guys. Love you, bro. Thank you, bro. Thank you. Thank you. It's my healing nurse. Di bom naga.
ông được lên là nằm gì mà nghe gì em vui rồi chị ôi ba Sorry, number ML05Y2918. okay, so ML05Y2918. Pabuna hilator, Nui Kariki, Sai Chada the Samiolo. Nanabom hilator, Nui Kariki Sai Chada the Samiolo. ML05Y2918. Nishla Kaira. nice smile thank you bro không nương thả nào ta lấy mấy sun life pasi thà hai tu any idea as ari technical problem kêu lấy đã sao pasi kêu khi sao cái này cho nên nó thùng là asa pasin là risk cái bấm là cái chật nhiều đấy Asi aricham technical problem mai wangai na thada jawang samda kai sanai chena shiksuga bam laga chatpa pamore camera battery bay hay mà học học bay rồi cả tầm cháu khờ với sai là suy hi every technical problem cháu lấy cháu và tầm 16 cái này Really, ni khang dia ka sangai lei technical problem ke deu khale thai chu wang issue programming hun khang samai phat ni ara issue is technical problem is solve sai re ara programming how ko khai resume thali shi thawai tu ran ti ngai re mutum na mi ram sa mi lu itum program hi how ko ni dau se cặp tele nên thùng mình muốn thằng không thể tôi đấy cặp tele mà ila mất thêm này khơi number 8 chỉ là thật yang ai bơm bơm là bài nó thùng này yang ai chéo gì ta mà hàng này khang rai cho tay đi thùng yên là đằng đó cho cái này khang rai gì number 8 Achievement Liru Marathon Race yung high prize ara mi vai sai ra chena participants na hindi nila rating sa nilu at ang matamula number 8B contestant number 8 PG quick vai sa say itong bidong na quick vai sa say sa live kasi mama share number 6 sila yang ngay ni cho mà tháng nào lấy ra mà nó vì sai xong chỉ my right side cặp cái cover my right side there is
mà học học vai ngran hay đấy, ở technical problem chỉ là soft side đấy, ở học học vai ngran hay đấy, ngai san mà sao lưu say thùng, ya really yang naga tatai thùng, pun nak enjoy men sang rock seo, enjoy salah bang rock rumah saya. Chú là nào em burning rằng bình chỉ là ta sẽ lâu. Thank you bro. Macam nak salah la phone na live chat milak tak lain ni. Ya ripping me bang. Ada bro please focus. Oh. Awi jam hi mengasong fokus ni sampai tujuh. Sih kat habis hai sen thay thôi. Ý là mất thấy thôi đấy, suy hi học phổcore chỉ si là cái light mid cái si si bom đấy, cái thằng cái là phẩm đa lắc thôi, suy hi. Iwi at sa kwa chitay maman kay mayroon da chitay maman kay at champi sang may de things talay cho camera matha talay ning siye học cái sân khấu sa cái mà ngà xong học cái sân khấu sa cái siêu hi light maram là mấy mình ấy khờ siêu hi program là học lấy là mất thấy rồi và chỉ exact đấy cái khu vực thâu khi mà thà tới lấy mình này á, giờ tại đó thà lại bấm tới lấy, 10:30 đi học cuộc. siêu hi chữ style và tao ra 10:30 với trang subscribe next ra lưới rồi ra lưới đấy lại ra lưới đấy học bộ kỹ gì cả sát bè suy
giờ ukhrul người dân hay là suy program chẳng như vậy tầm mấy sự chuẩn bị thôi đấy cái phiếu miểu sĩ ít thùng nhiều review là phiếu miểu sĩ chưa vâng hai ra hai đã nơi sẽ sĩ xem thì chỉ thấy là cái chỉ thấy nào cái anh nào mà khi bà và mừng nào cái phong mèo ra siêu hiện cho ta nó ba nè con đi vào bơm mì là rồi phọc technical problem lu wang ai nei thumi program hi no khai chu wang na thum na lu wa kai kala lu rai san thang sa mi lu na thumi ha ka jhe aga sa lu shingai the year cyclically in aid of Renew's Got Talent season 10 lucky draw ticket hi kachi ka tha na ning chang le kha we know stall arachi stall later play we know stall the achu ishui compound alongly stall we know stall the le sara chili ticket hi samphang mi bai ra samphang ticket hi lupa shaphanga manga first prize li phau ki ka chi na royal enfield second prize li phau ki chi na iPhone 16 third prize li phau ki chi na washing machine price ticket na lupa shaphanga manga ka chi tha na ning chang le ka we know stall achu we ground alumni we know stall the latest play chili la samphang mi bai ra kala Dreamers Collective opposite to NBF office chili la samphang mi bai ra da thum na ning chang le ka abom hang khai chili na thum na ba khui mi lo ni share comment ba laga reply mi san sa live chok Baik, sangat nama baik. Tahu jaga, ada experience jaga. Kenapa? Kapai deh, kapai. Dia baik. Isu juga special ya. Yes. Run Mamandale Laka Ada Ishiwi Open Half Marathon First Sunbun Luira Marathon 2025 Run Focus Run for Ishiwi Pricey Run Mingaitale Hing Run By Ishiwi Accountant Organizing Committee Total Range Ngai Sui Na Kangaran Mirado Ida Amin ki bauda bau ka thran ni mathang ai na azam mazang khwai ka khimilo Open Half Marathon First and One Luira Phanit 2025 Run for Goals, Run for Fun we are now showing first Percy Thot na Jairin Hun Kun Lui Thot na Jairin Hun Kun Lui Kakne second position is George Nikhan Mong Shimre George Nikhan Mong Shimre Yarina Bang la kai na ka phe mi se ang thor chon la kai na yong khai Open Half Marathon we first and Kun Luira Marathon 2025 we contestant ping here first he thought nga Jairin Hun Kun Lui second position is George Nikhan Mong Shimre First prize Ramganing Somter Aungshi Marampung Aung donate Sakamine First prize Ramganing Somter Aungshi Marampung Aung donate Sakamine Second position is George Nikhan Mong Shimre George Nikhan Mong Shimre Second prize John Singh Gashung donate Sakamine John Singh Gashung Yarina Bang Bangmai Kai the good pay Third position in Kangam Shangnam. Third position Kangam Shangnam. Third position in Pricey Lucky Sun Shinai Swina donate Sakamine.
Yarina pang pang la kaina ka family shit say. Third prize ni lagi san shinai suina donate sakamini. Fourth position ni Yurmajan Luiram. Fourth position Yurmajan Luiram. Fifth position ni Mashungam Muinao. Mashungam Muinao. Fourth position, Yurnajan Luiram. Fourth position, Yurnajan Luiram. Fifth position, Mashungam Muinao. Fifth position, Mashungam Muinao. Sixth position, Ringhor Sam Muinao. Sixth, Ringhor Sam Muinao. Yarina Pang Panglagan at the Sixth position, Ringhor Sam Muinao. 70, Leishingam Dongshang. 70, Leishingam Dongshang. 8, Nanao Mong. Nanao Mong. 8th position, Nanao Mong. 8th position, Nanao Mong. 9th, Ramgachan Pairim. 9th, Ramgachan Pairim. Yarina Bang Banglaga na kapiyama say 10th position he Yangsing K Shimra. Yangsing K Shimra. Achigumay open half marathon week youngest place kakwe. Ngunay may tuida o gazang mayer nauli Kapror Rumtao. Kapror Rumtao. Marathon Pyongwing Jai ngunay may tuida o gazang Kapror Rumtao. Shinawi Tamhola Bashum. Tamhola Bashum. Shinawi youngest place with Brycey Family IK Violent Donate Sakamine. Family IK Violent Donate Sakamine. Shinawi Tamhola Bashum. Youngest place with Brycey Family IK Violent Donate Sakamine. Yarina Pang Pang Malay good famous. Marathon Pyongwing Jai Ramai Twikaji, Ramai Twikaji Ungazang, Shinauli, Win Mi Bam Rumtao, Win Mi Bam Rumtao, Shinawi Brycey, AT Enterprises Passion Sakamine, AT Enterprise Netone Sakamine, Win Mi Bam Rumtao, Mayer Nawi Shong, Long Shang Soting, Mayer Nawi Brycey, Mayo Sario Natone Sakamine, Yari the Bang Bang and the Pemise. Mayor Nawi Shong, Long Shang Soting, Awi Brycey, Mayo Sario Natone Sakamine, Mashamara Salula Shingurata Layaka, Bang Sydney Kukimilo, Brycey Gakakumilo, Mashamara Salula, Shingurata Layaka, Brycey Gakakumilo. Yari the Bang Bang and the Pemise, Arila Shinawi Shong. Position Matilay Delay. Shinawi Shong, first position he Tamhola Bashum. Shinawi first position Tamhola Bashum. Second position is Sochung Mahong. Second position Sochung Mahong. First position Tamhola Bashum Shinawili. Second position Sochung Mahong. Third position Nakmi Kareng. Nakmi Kareng.
Fourth position, John Repeat, Y Shatson. Fourth position, John Repeat, Y Shatson. Oh. Nichlang issue organizing committee accountant Totarin Shinai Suili issue marathon open half marathon first and fun luira marathon 2025 with prize hina kangajang sai yari na bang la kai na participants ko dong kuya bang action Nichlang Ai ngala nào yêu gam tắc lấy mai ra nhưng chốt cô chứ. Nhưng mà cho ta cũng là nó vì mà bấm lặng bên này. Net ku protra. Lawai wi. Leila ke yo. Cái này. Hả? Ở đây chúng ta. Cái chừng lấy cho bạn này. Net cái bạn này. Net ku protra wa lawai wi Leila ke yo. Mahang no ya. Net của cái tiếng. Xuế để thiên phi nếu vị trí wrong mindset này kiếm thả lắm này người thấy nó khuấy lắm rồi chị thấy mình đâu quỷ mukbang yang aus hiwa arin kibali ngarai kesanyang chị thả hơi kỳ thả hơi như chỉ lạc nhưng phá cái siêu hiện tâm trắng này để yêu net Pageant được của problem friendly apa mihol technical program viewers of shock Yari con sang na hết rồi cái là sound system của chúng nó apology mình lấy có họ xin đi làm số của mình thật direct miss cái bằng này tụi nó sẽ mà rằng lời say thế nào actually mga kanuk yang lakris this 2025 we opening here ukhrul Leader of 2025 we Longchamla Kayo Mr. Ongiyong Bie Nasamira Jena the stage is yours Mr. Ongiyong Bie Yarina control gali welcome Sakwe say last half lak haya jo kanai
Ichumba yangai na haida satham lama hangrang dia. Time eating too much. Cameraman ba juwe. Akon juwe cute sa daleko. Aya. Thank you guys. Hello. Bisya kayong lagalay lamani. Yun ngay chi. Lai shi tang khu no. Không thuộc là sao đó? Rừng cái tàng là lòng sao miêu vậy? Khu no bi ukhrul. Rừng cơ ta gơ đã đau lấy cái Juga mui di ya. Like mama thala ta le mene jana. Nhiều là chắc là mất thấy nhiều lắm là không được cô ya rồi cái gì mới sao phải làm cô hai cái gì first time too much like là subscribe là jelly Yumi ada sedikit lagi dengan Yari, 손님 설수 이거야. 택시 내하고 이런다 원데. Bằng cho tay đấy này. Mà đi vào bên mấy cái xin nghe xin. Nè. Thank you. Yari aksi. Serung yung pili. Bangga pili se. Ra từ. Yari, atam zang hai dang thong. Shim sa melo.
achi hi itum sama phai chung lei phi chena chai la ga na opening sami hai Mr. Ong Yung Lin Shit lei Gary, excited pasang itu we next program we keep raudo. Ila kangen, aji we main sama kayak program we ila kangen ne. Ready pasang na tu. Ready pasang kayak bang may dango. Isi we contestants pina ready sal ga alumni. Atau we dress betul lagi na. Ready sal kayak ni. May ngayon kay. Okay, kenal sih ya. Kaji berada dalam kan. Itu ni kayu makai yang terbaik, mesin makai yang terbaik. Judges ada kita ina kurang no. Kalau itu mungkin distinguish sangat kahai. Ni kecuali zanggulai judge sakit dan ladiang. Jadi hari ini kami judge keresa dan introduce kami ke. Judges of Miss Honolulu 2025, we make up to Dr. Tammy Bay. Good how. Judges of Miss Honolulu 2025, we make up to Dr. Tammy Bay Archline, Principal Alice Christian Higher Secondary School. Karen Aponga, Aponga welcome back, baby say. Alice School in the mountain we play. This is the principal in Prague and actually welcome some his name, Dr. Tammy Bay Archline. Definitely, Champi Key. Awi title in Chumnai the Hulim Babami, Miss Spring 2019. Definitely, Sansu Mega Miss Northeast 2023. Dr. Mali Miss Feminine India Manipur 2024. Ibang manim ko, dito mira, biming mo si Dalo, ito mo judge we alumila, mayor na ulazan eh. Everyone mula na bing nagkahawlag kahay, John Light Design, sabi lahat kahay, Mr. Eastern Light Civic Fashion Designer, Alila, welcome sa dali, itum sa corona, judge katum, ashi katum na, Punpun Luira, Miss Punpun Luira 2025 ki ashi katum na yan migig tine. Then yari sa corner, bang lagi na bang kapilaga ashi katum ni welcome sa si. Kecil yang mali, yang terlalu besar dulu ye. Bang kini sini yari. Jadi sudah, hari itu we judges mengali lagi lagi. Atumna achi itu mi yang ngai kena lagi beauty contest ni cuma mesin makui yang gigi sini. Jena yari lila kecil sa atumna mesin makui kecil yang memera kili yang memeni kecil yari lila hang no Jena. I request one of the judges to please tell the criteria. Okay, we'll give the privilege to Miss Chachi. Umrah sare, isamai ari Raj Bakpatri mangai da bakar ko atem evening da loya servene lekshnamnim ko. The contestants' distinct personality and charisma. Number 2, her poise, grace, walk, how she carries herself. Number 3, her fluency and clarity in answering the questions. Number 4, overall beauty of the contestant. Number 5, her confidence and stage presence throughout all the rounds. The criteria so on behalf of all the judges, we wish the contestants of Miss Honolulu all the very best. Thank you so much, judges. Yari na like hili yang mamayar sa jite dalayan. Ara, itu mo yung honsa natin dalayan itu mo show di how book myself say. Kala, jimang lamning la. Aja itu mo show hili. Itu mo lottery kapau jini ka kita thani ke concert yang cover. Paisa mi nila yang gigi show sa gigi ni aja ni. Itu mo contestants ke show ada ni live concert. Yang si yang yari bang. Itu mo alumni. Hunpun mo alumni. Featherheads, the one and only Featherheads ato Ashina plays. Anyway, then yari sa ko na Featherheads yung banga Ashina banga play sing. Featherheads, adam Ashina round the lane ka. Ito mo first round he
fusion round. Fusion round 9 Habokishine. Our contestants will showcase their creativity by blending the beauty of traditional attire and costumes with modern elements. Yeah. Then Arihon itu nada kale. Aina acalaka awo ayina saraksa. Chanmai chonmai chi blend salaga atu creativity chi yang naga. Take chine. Then Yaris ekorali. Kashi shatangaye. Please give your comment respectful atum the hilly shop the cledan taran the tum the laka gadom nai real in the gadom milo. And also once again we would like to welcome and we would show our gratitude to everyone watching us and joining us online. Thank you so much for your support and love as well. Now we will give the time to the featherheads while the contestants come out to the stage. Volunteers out in the stage clear kakasam yolo nishnare. Damazang saksai volunteers out in the stage clear kakasam yolo nishnare. Này cao lớn rồi. Nhưng tangan. Oh,
Light focus oh yari Ari show the high school. Last year, sure,